tuko katika vita. Mungu mwenyewe anajua. Tuko katika dunia ambayo ilisulubisha mwanawe. Tuko katika dunia ambayo mitume na manabii walichinjwa na wakachemshwa na nyungu. Bado tuko katika hiyo dunia. God is aware. He is aware. But for him, we have to stand and declare like apostles and prophets. No matter the battle, no matter the ambush, we will stand for God. Either they believe us or not, we have to overcome the physical and the spiritual battle. We shall be violent just the way the world is violent. Na kuna watu tutaombea. Kuna mambo tutaombea. Na kuna wengine tutakanyangana. Muelewe hapa. The kingdom of God suffered violence, and the violent shall take it by force. Kuna watu tutaombea na kuna wengine tutawaendea kwa macho na kuwaelekezea kidole na tuwaambie sisi tumepita hicho kiwango, na kuanzia leo toa jina langu katika kinywa chako. The spiritual battle and the physical battle cannot be fought the same way. Wakati Yesu aliingia katika kanisa na akapata watu wanauza na kununua, akajua already roho ya baba yangu imekanyagwa na wameanzi kanisa na kanisa ni mke wangu. Yesu akajua pepo iliyo na hawa watu haihitaji maombi. Akachukua nyahunyu. Athikiriria inde mwire. Ni kuri maundu tukuhoera na ni kuri maundu tukania. Ni kuri maundu tukwigirira na ni kuri maundu tukurekereria Ngai atugirire. Ni kuri andu utabatie kuhoera, and especially mundu urarenga thabari yaku ya guthie kuria wititwo. Ni kuri andu tukurora na maitho no mere atiriri nie ndikinyitie wana hau na cikaritwa riakwa comora kanwa-ini gaku. Kwa sababu the more tunasukumwa na dunia na sisi tunakimbia kwa madhabahu, tunaacha dunia ikijua sisi ni waoga. Na Paulo akasema roho ambayo tuliachiwa sio roho ya uoga, ni ya kutuonyesha njia. Kwa hivyo kama vile maandiko yanasema ya kwamba waoga na umbwa na makahaba watafungiwa nje, usikubali kukaa nje kwa sababu ya uoga. Listen. Physical battle, vita vya kimwili, huwa vinainuliwa ili upate uoga. Bwana Yesu atukuzwe. Wakati unaona watu wanaataka kanisa na wanaataka wachungaji, wanataka tupate uoga, tuache kuhubiri. Tuache. Tukiwacha kuhubiri, dunia itatushinda. Na tutakuwa tumeondoka katika nafasi ya kusimamia neno la ukweli, ili watoto wetu wasisikie ukweli. To raise a generation that will be rebellious. That is why mnaona kuna kizazi kinasema hakijui Mungu, hakitambui kanisa, hakina uongozi, hakina kabila. Hicho kizazi kinainuliwa ili kituuzie uoga. Kwa sababu kazi ya physical battle ni kukuuzia uoga, ili mahali unaenda usiende, ili kile unafanya usifanye.
Na dunia ni njanja sana, inajua ukinunua uoga hautakuja kuhubiri, inajua ukinunua uoga hautaenda live. That is why unaona wachungaji wengi wameketi nyumbani kama wameumizwa mioyo, kwa sababu waliumizwa moyo. Praise the name of the Lord. Waliumizwa wakauziwa uoga. The physical battle ikawa cost their spiritual journey. Wakalemazwa kimwili na wakalemazwa kiroho. Bwana Yesu atukuzwe. Unajua mimi hupenda kuhubiri kile ambacho watu wengi hawatakwambia. Na ndio maana nikihubiri unapata watu wengi wamekata mahali wanataka, lakini mahali pazuri hawaweki. Kwa sababu leo hii hapa hakuna mtu hajawahi pitia matatizo ya ndoa. Lakini mnataka mchungaji kwa sababu anasumbuliwa na mke wake akae hapo mpaka akufe. Na huyo mchungaji kidogo tu akikosana na mke wake, safari yake ya kiroho inawekewa kikomo. Huyo mtu anarudi nyumbani kwenda kukufa. Anawezwa physically na anauliwa spiritually. Mtu alikuwa na moto, mtu alikuwa anapenda Mungu, anamalizia akiwa chini. Lakini hamtaki tuseme hivyo. Mnataka tuseme mchungaji akae kwake mpaka akufe. Mnataka tuseme kama leo today kuna mwanaume amezikwa na mke wake na watoto wao wawili Murang'a. Lakini ningeenda nikiwa Bishop Ben, ningeenda niambie hiyo couple, instead ya kuuana achaneni. Kuna mtu angeniingilia ya kwamba nimepotosha hiyo boma. Ningeenda niwasikilize, niwaambie kuliko muane achaneni. Kuna mtu angeniinukia aseme Bishop Ben ametenganisha ndoa. Sasa furaha yako ni vile wameingia kaburini. Ndio maana nilisema kama mutafikishana mahali na mke wako, muone ya kwamba mtauana, kila mtu aende kwao. Wewe umechoshwa na yeye kama mke, wao hawajachoka na yeye kama mtoto. Yeye ako na ndoto zake. Kama wewe utajiua kufa peke yako, wengine wako na ndoto na wako na maono. Don't cut short people's dreams because of your own satisfaction. Ati ndio uone umejitoshelesha vile wewe unataka. Don't cut short other people's lives. If you are tired of living, go alone. Allow others to live. Mtoto wa miaka 5 hajasema ametosheka kuishi. Sasa leo familia ya watu 4 iliingia kaburini kwa sababu ya tamaa ya mtu mmoja kufika mwisho. Mimi nikichokeshwa na Reverend Joy, wacha nimwachilie arudie watu wao polepole, kwa sababu mimi ndio nimechoka na yeye kama mke, watu wao hawajachoka na yeye kama mtoto. And that is one way of overcoming physical battles. Because when you are attacked physically and you don't take care of yourself, even your spiritual battle will begin arising. Wakati utapigwa vita vya kimwili na ukose kuchunga sana, hata kiroho utakuwa attacked. Bwana Yesu atukuzwe. Mtu akikuwa attack kimwili, wewe ukoragwo uhana ate riwe. We tigana na mundu ucio. Gia fatane atiriri uria we uhana wende we. Tukareka gurarie nginya your spiritual journey. Na nikyo njira gandu kanitha-ini uyu. Mundu agutindika kanitha-ini uyu. Riu Sunday roka tene na wikare giti kia mbere.
ati kanisani unasukumwa kidogo na mtu unaacha hiyo kanisa. Hapana, hiyo Sunday ingine fika mapema na ukae kiti ya mbele, utakuwa umeweza huyo mtu physically na spiritually. Onani ndaga andu giki nitakigurukaga niguo ndigitindikite na gitiratira kanitha. Na rwimbo rwa kinya ina hau mbere yake, Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩake. Reke we aturwo, tondu rugendo rwa kiroho ti rwanyu, nĩ rwaku. Kũrĩa ũrathiĩ ti kwanyu, nĩ gwaku. Ndũbataire we, wĩbataire we. As long as you are alive, you don't need the multitude. You require yourself to live, to prosper. Ndũrabatara gĩkundi gĩothe gĩa atumia. Nĩwe ũrebatara. Bata wĩho no ũgakinyanĩra. Bata wĩho no ũgathiĩ rũciũ. Bata wĩho no ũgatonga. No ũngĩtindĩkwo wĩyage, ona kĩrĩa wabatiĩ kũgĩa ona kĩo nĩ waga. Bwana Yesu atukuzwe. Ndũkanamenwo nawe wĩmene. Andũ mendaga makũmene nawe wĩmene. Rĩu ona wemena nĩ kwĩyeheria ũkwĩyeheria. No na weheria macoke. Bwana Yesu atukuzwe. Meke atia macoke. Kũrĩ mũndũ utangĩenda kuona Bishop Ben akĩhunjia, no ende kuona mũrũ wa nyina ha. Korwo nĩ mũrũ wa nyina wĩ haha ona ngĩrera andũ, Ngai mũtiakie live, my brother live, no niĩ ndĩ mũru ndĩ haha. Na physical and spiritual battle iciaragwo nĩkĩ? What gives birth to spiritual and physical battles? Iciaragwo nĩ wĩiru. Bara nyingĩ wonaga iciaragwo nĩ wĩiru. Kaini nĩgetha arahũre para ya mũrũ wa nyina Habili, nĩ wĩiru aiguire. Tondũ wĩiru ũciaraga ruo. Are we together? Wĩiru ũciaraga ruo. Ũngĩgenerate mbegũ ya wĩiru thĩinĩ waku, umenye maciaro mayo maciaraga ruo. Wona mũndũ na ngari ũkaigua wĩiru, ũkaigua ruo. Nĩkĩo ũronire mwanake ũngĩ arainũkie na ngari kwao, rũcinĩ agĩũkĩra arakora ĩchine. Tondũ mũndũ ũrĩa wamĩona rĩ, aigua wĩiru, agĩa ruo, eka. Andũ aingĩ wonaga magũtindĩkĩte nĩ wĩiru marĩ, magacoka makaigua ruo. Maigua ruo rĩ, makaremwo kwĩgirĩrĩria. Rĩu magatorio mageka ũru mũingĩ umanaga na wĩiru. Battles are born in bitterness. Mũndũ tarĩ wĩiru nawe ndangĩkũiguĩra ruo. Tondũ tarũ niĩ ndirĩ na wĩiru, nĩkĩo twainĩ na Mama Irũngũ happy birthday. Tondũ ndirĩ na ruo na ndirĩ na wĩiru atĩ nĩ akinyia mĩaka 65. No nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩigua ruo na igue aturwo ende ũrĩa mũtumia ehere. Battles are brought so that you can be moved from your position for them to take over. Ũgĩkahika mũciĩ, ũkore mũciĩ ũcio mũndũ mũhikĩte nake ndarakwenda na nĩ agũthiagĩra mũciĩ ũcio, agũthiagĩra tondũ anaigua mathainĩ agĩkũgathĩrĩria. Anaigua mathainĩ akiuga mũciĩ ũyũ Njenga nĩwe wagĩire mũtumia. Rĩu akarigwo we na nĩ wa Kĩmani na Kĩmani ndanagwetwo rĩ, nĩkĩo wonaga akiuga ũrĩa nĩwe ũgiragia mũteithio, nĩgetha ũmenwo nĩ ciana cia mũciĩ ũcio we ahane ta egũcoka position ĩrĩa we ũkoragwo. Wĩiru nĩguo tũmaga andũ marahũre ngũĩ nĩgetha makweherie position-inĩ. One way, njĩra ĩmwe ya gũtoria nĩkĩ? Number one, nĩ kwĩyũmia.
You have to be strong. You have to be a strong person. Mudu mumu ni hagirirwo. Bwana Yesu atukuzwe. Nini? Nikiuta nipothikagirio kwa mundu uratangatha radio auga njitagwo Wampari mundu mumu kinya ukenda kumuthikiriria wigue umu wake ukinyita na nikio mandiko mugaga atiriri nakuo undu uria wiihũire ngoro niguo umaga ungigia ucamba ni ucamba umaga na nikio wonaga andu nimetigirite mundu uria strict ungituika a strict person andu nimagwitigira